kalonga ku ka kele le ku nga le e ka kiri awaina e nga wele suyo ni o yo Amerika Samoa ka kia ka wanga kele ale ma fai i Asia sa awe ma Samoa o le salau yak ko ya ko le lima mingu ke kalunga umane le kuunga ai whaka kingi le Amerika Samoa aka mo le salau yak awa le salau yak e iwa se kongi e iwa se kongi ka moe e ko ya ko la fai kula whaka aku le Amerika Samoa e ko kia wha le lo kele ma le umi o le ka piko sili le nga puka i Amerika Samoa le walu e au ai i le kauvanga mo i le kamo e mo le salau yaka e whapena ta ua mei o mo le filinga o tangata e o fili ka ngaka e kaunga o wan maua kuri mangu ni mea mia ia pe le whikauri mo whaporkiki kere le filinga ia ale tulangana i mene o sa auto mai o le whamoemoe le Treaty of Friendship malanga mai al pare mio New Zealand se tu le le malanga mai o leo te mantua sa malanga mai matai le nei la mtanga ala lo ngalo te malanga mai fai ua ai te mina malanga mai ai sa utau sanga nai se so ni mai il fausio se moka kele o mai te tosima na mai ala se le o mai nei la ka kusialak o te fautuaina le pulenga alfalmai wa tau ona fa top tu singolat ona tupena le na mai tu tono le o le tangalo o tupe e anu miliona tala New Zealand i le kai la vai le mako le o tento siba ko kapsanga ia il termine nei e fiame poi fa poco mai se coupe mai fa le ateliai le hola a tene tosma ta ua le fanga bla mai le mai tai pandemia yo le fosa felo ai o le tomote fono le sai ai wanda ai le fai na vesele melene o le umala tonu mai taimi o kapenga le ia le fenga palota ni sila ia te biala ngai poluki ai me ka to manga ya ai o ta upu sa o mobia o le kilo i vale il vale com o le unga fai il malo ma ne voi la ma to tu ala lo tu ma tu fa tuanga le au mai se valele a fai wa fo ko fa fo ni valele a fai ni fa fo ia au mai ni valele a kongi ia penalties kongi penalties sul mo ko fa pa ma va quella ko la fa qua o tawana i stato ma le lawa qua o i la ku e le termine i fe malaina mai sosia tu no u fataua i business o fatet malo fataua i isi business e tauna amil fa mo la mai ole vale ai awar kilo va piapi ma kupe bom kupe al vale e le fa penan fa ni unga ia kilo fo ele manguia ka no que ele foi mofia na maua ia va a fe mala la ia ma ia
tau fia passes ia mela le o yengi o kwa mawa ala o falo aku ali mafere ia passes e lo kele ke alo ma ko fo mai ai sa gan sikusala wai le ki ngai ka ko ai mai fa le ko ma ka ki ngai ma ka ia nga mai la ko fe au la ko ai nga paro ka fa so pa me ka ko ya ela wa le manguia ala o ki ngai ele le ayo se va dele bela le ele o se me fo aro ki nga le ko sui ko fa yo sui ai fa sa wingo ka ko ka e nga ele o pe makanga e ki nga kau ko sui fai unga ua e mikskai e ko lua yang fai le unga nga ko mai va nene na ese le ku ko lalo ngi me o ka ko o sa o vale no fiti fa avec ka ko o le se ka ko vale ele vai nga penga ka fia ku ai se va ka lo me sa we fa avec ka ko ile ulanga nga ile treaty of friendship regea mea sa o kuskusiako it's not an agreement, a friendship agreement between our country and New Zealand. It is a treaty. When it is a treaty signed between two independent nations, New Zealand must honor to the full the treaty now. New Zealand must honor to the full, and we should never be equated with other countries of the region. Why? Those countries have their own friends in Great Britain. They also have special relationships between them and Great Britain, their former colonial administrator. But for us, our former colonial administrator, New Zealand, and therefore New Zealand should never equate Samoa with the other countries. Le message nga ne ke mga vaku ya ile bale mio New Zealand never ever equate Samoa with other countries of the Pacific, for the simple reason we had a treaty that we signed. It was not never an agreement. It is a treaty that has greater dignity to observe by any government that is a signatory of that treaty. Ole tulanga na tau on langa ile avo el palmio New Zealand. Ole si mea ua faiso e New Zealand. Ole ka mai a kako a policy of New Zealand ele interfere with commercial decisions of their corporations. If Prime Minister Kirk had done a lot in his time to overrule their policy and allow the Pacific Forum line, which was a business benefiting the Pacific Islands, if he allowed the entrance of South New Zealand, that's interfering with the policy of leaving the private sector alone, the corporations alone. E kawa o ngā sosoangi le leipa i tūlanga i whemaranga i nā Samoa. One i tūlanga nā e tā ua i whainga malanga an pāremia. E uangi i whai o se mea e whakanga whai. Ngā ranga sau o pāroka. Kaua ngā sau e whaka oko le le i benefits e maua le kūru ngai. Ia avea ma awala paroka koe mo Samoa o ia ke ai ave ai. Ia menanga e le me whainga paroka ia ka Samoa New Zealand. I se whainga malo e le o ona inga le lako the friendship treaty to the full. I mean honoring the treaty to the full. Ole tulanga la ole afo yo la o tali atu il mta o kule la se singa ai o te whamalo